Remembrance Day in a Tivin, to a separation day iti waitan, to a hi, from nil call him na separation day. May later kishan now, separation day man, niwa hi, kotu in, namipi, headinga, namlam kayaw si headinga, tupun, kung kinedinga hi in, iti hi, kotu propose way forward political roadmap akitiin. Iti simpung na kanedi hintin, pati sana na ngayo hitin. Inamuwading apasum ding, alo la che pi thei dinga ki ya la hi je chun ji hi mi jo sin na mi pi yo sin i he do nga ya hi ya chu tu nya hi mi pi he de nga hong ki sim pong de hin ama sa pen chu political governments popular government sim na dinga hi ku ki jo MLA hon government sima pan ala diuham ala lo diuham chule political din mun le political din mun le cheding dan a cheding danu kichi ta a nami pi ang sunga kuki jo MLA somhon hilchin na ani ding win nge na kine ye chi hi akhat na hi je chu tunia hi me hi ta kishan i tawin Manipur government idal ha wai tan hichi idal ha sao government na chu a government siama ilepan kit hom ilepan kit lo dio ham ti tre hichi hi jaum ta e ho thaliang ding ai hen do kuki jo MLA somo nami pit ido na we ani na hi 3rd March 2025 from 22nd separation day martyr cemetery phayang muna public declaration ani ki bol chu kichi pi jom jing ding hi akhat na nampi lungtup separate administration ki muka sia kuki jo nam mipi ki chol lo ding hi ani na solution na hi lo le government of India to kichi ta kinuk to na aung ka sia kuki jo area kuki jo gamsunga free movement mei te lam la thelo ding hi athum na kuki jo political solution agang theilama government of India in ani nading le separate administration law hin thei nadinga democratic movement bol thechan ki bol jing ding ahi athum na alina koi hijong le ama chang phachum na dinga government lunghol thelo ding ahi anga na Manipur government in arambai tingol te to akimutu ni kho kuki jo political demand separate administration kipe thelo ding ahi tia na se hi na sata in phamwa kisan til le ha tho a ki do dal ding ahi chiyong le buffer zone phate cha ki veng bit jing ding ahi agum na solution ka sia gam ginga nam volunteer ho le nam sipai ho ki man thelo ding jem tia ki mat khana akimat khale concern DC le SP in mo ki polon ding ahi
asagi na kukijo chate kale hilon na don selo le solution ding ngai to lowa ruling government in nampua kukijo chate chunga peace mission JP ding ain got tai le ruling government hi non cooperation kibol kum ding ahi again na kukijo chate political demand separate administration in the form of union territory with legislature article 239A hi ipidin mun hilong le koiman compromise about hello dinga hi chichu 3 March 2025 lai mun apat di declaration che hi in to ko tu propose way forward political road map ma ya wa hi ya chu khanakan simla hin to hi abana hi kukijo nami pi het pi na lo kiloi khom na ko hi jong le Manipur government ahi lo le melma me leite to ki hona ane thailo ding yam tia sengai lo wa na tong thilbol le nam pi do wa ki lading ama in mo ki pu ding hi chichu nam mi pi in movement ne hi ji wa chu chi pi de wa hong ki phung do hong ki simla che hi in e pi yong le asimlai ho yong le han ajui ding mi pi hau sao pa lam kai jo si engeng hichi hi nam mi pi in ilung tu mu idimanu ese imu to ka wai chi pi jing diu hin tin tunia hi miu si chuku pi ki pi thelo hi in pi yong le lam kai hon u pi pi dinga kilom kisa ho dấu si chu tunia hong kal sung jam ta ke ji si lam kai ho ko ma hanover ki bolin tin amahon UPF ke no chule MLA ho si hi ko pi hi khat cha ina ru pi diwa jong tim na kan ni hin tin ko tu propose political road map hi isim phung ta kil hanin pathinin ina muwa dinga lol hinna ahi theina dingin pathe bo pi ta no ka ki pai